Yarokete kuma iguru. Oh yes. Ona haria banga-ini haria wabici-ini cia Jubilee. Hau na hatiria thiko igiri ngari itahutanite. Exactly. Tondu hatire lane. Hatire lane uguo ndungimenya wiri-ini yaku kana wiyende. Exactly. Oh yes. Au ni mekurora kena. Waangalie wanatusikizaga. Ndio. Reure. Atuothe ni makona kindu gitagwo trust issues. Yes. Uri ona atari andu maikanitie. No igwa mutumia gwathere funga macho. No ri hingura urumenye niki aragwakiria. Wewe mwana ndo mali tu idero tu. Kero funga macho fanya. Hafunga macho ni ufungaga. No hapa kurora. It's just trust issues. Yes. Na shida njaga from this everywhere. Ona mundu okuwete na ngari oguo ri. No igwa amura we ngari no imwe no yo muno we. Choko. Especially if you're a driver. No na mundu cio ni arire kwene muno. No we dereva ona dereva ringi kama hivi. Yes. This is the trust issues. Here can what ba mpwire no rami on. Mukinyire ucio wa bureki. Ndiye kumira we. Abori muriro iriria ni harukite muno. Chito trust issues. Tare ngekuone riri. Matoto cia muthemba wa FH ta occupy. Occupy na iyo gita watia. Yes. Na ingezia na kuikaba zieto wa gate diosu. No FH yore. Oguraga eshevi. Mutwe. Yes. Ugamitwara kuri body works. Yado ya mathondeka body. Some corn. KCI. Na gimetago LSHS. Lab Singh Hanam Singh. Na moyo. Yes. Leo body na athondekwo ri. Heondo yara magukira ri ukiongo. Yes. Okora ni yumirite. Icemukete gukira mutwe. Exactly. Yu gikara giti haha immediately hari sema inyitanire na mutwe ri. Ndwire we akamwena-ini wona ta we farathei. Na turaga icithia na gukuguo injiria. Heondo ikaraga hau. Ukona ndereba ta arakune. Ndana ikara. Yega. Na ndungicoka. Utinda ukirora side mirror wone ndereba areciria atia. Tondu wona ukona aigirora hori akiroria kana bara ekiria abatekiri ukona ni agoikirie bara gatagati ni akuneanite na kio we mwana uyo giakona eja na kio na eja wareni ukona kona ngekurumana leo giatiriri jito trust issues mwana na bakoja wewe ndugichunga ni wona hata we bara gatagati na ni wona arami ya ngethi koja wona wiyero na inika trust issues ikena very many people will relate. Ni okuwetwo ni nduthi. Nduthi. Hindi wihoka mutwarithia wa nduthi. Kwa jamu ino oya maigira go. Ni umuihinyaga na maru. Ayo ni kia ni agiria. We igoro wake. Maru make methi ni toni araicendia gia. Na nduthi gicenjagio gia na kuguru. Riu we maru maku ri. Ni utinda akora ni mamenya iria kubandikiririo. Ni onaga iru ria kurija. Okay, jamu-ini akitonya tonyo uguo ngari. Yes. Na nike mundu othe akuetwo ni nduthi. Ndukona mundu thutha wa mundu wa mutwarithia wa nduthi. Ati thutha wake ka. Wona ucio murete mutwe. Wone uria areciria. Ya, ucio murete mutu. Ukirore. Koje kiundu maingiraga. Wona ndo ku expectaga. Wigua aingire. Ukona ru hari agerete rimwe no ni pavement. Ni kuiganira. Ane cieka honi, ndu cieka honi kai. Ahora
nehera heria maru kinye wacha muro kuone nduthi murieri watari kurakigiranirio wewe muico because very insecure tondu he dereva the rider and you as the pillion passenger na riu wewe thutha wocio ngi riu wewe jabiu chokia gikigira no ria meheraga riri isi andu nduthi ria meheragira bampu haha evireire tumaja wayo guo he mutaro no amba ya amenyoria reka na wone mera mundu atia ndukarange thi no rigo nakwirite uguo ri nduturastaga especially handu we araranga thi akwa ndukarange wacha ndoro we very insecure kwa gandu ndoro ine heki undu nduthie hiuragia ni ndukarange na ngigukurumania ndoro ino igua akuria we sawa tuthi na mbere ani ongero ndoro ine ne nduthi no mwaka uikarire ndoro ugie kirembeko kiega na ndio gwikite jini ya kuhaura andu gicagi kwa nyumba yu oh trust issues I tell you itha ngenda na ndagika 37